Mukomeje kugubwa neza abakunzi ba Military Stories TV. Amakuru yacu reka twerekeze muri Uganda. Museveni yashimye Perezida Paul Kagame wari mu barokoye hamwe n'umuryango we. Perezida Yoweri Museveni yashimiye Perezida Kagame kubera uburyo yamurokoye ubwo yari yafatanywe n'umuryango we ndetse bashobora kwicwa. Ati ni ubutumwa burebure Museveni yanditse kuri Twitter ashimira Perezida Kagame witabiriye ubutumire bwa General Muhoozi Kainerugaba, umuhungu w'imfura wuje imyaka 48 y'amavuko. Muri iki cyumweru nibwo habayeho ibirori byo kwizihiza iyo sabukuru byabereye mu biro by'umukuru w'igihugu Entebbe, Uganda. Museveni yavuze ko Lieutenant General Muhoozi ari impano we na Janet Museveni bahawe kuwa 24 Mata muri 1974. Icyo gihe bari mu buhungiro mu gace ka Kurasini mu mujyi wa Dar es Salaam muri Tanzania. Janet ajya mu bitaro kwibaruka ngo yajyanywe n'umuholandikazi bari baziranye. Muri iki gihe Museveni yari mu nyeshyamba zateguraga urugamba rwo guhirika ubutegetsi bwa Idi Amin Dada wayoboye Uganda kuva mu 1971 kugeza mu 1979. Hakurikiraho ubwami bwa Milton Obote wayoboye mu 1966 kugeza ku 1971 no mu 1980. 1985 Museveni yatangaje ko ubwo yafungwaga akaza gutabarwa n'abasirikare, Muhoozi yari umwana mutoya. Yakomeje ati yari anafite imyaka 5 ubwo twafatirwaga Ikireka hamwe na mugenzi wacu wo muri UPC. Banateganyaga ko kutwohereza ku Mana. Ubwo urumva imvugo yashaka kwerekeza, ariko ingabo zacu ziri hamwe na Kagame na Saleh ziraturokora. Museveni yavuze ko atazi ingaruka izo byagize ku muhungu we kubera ko yari imfungwa y'intambara, ariko ashimira umugore we Janet Museveni witaye kuri Muhoozi hamwe n'abavandimwe be muri ibyo bihe bikomeye ndetse no mu buhungiro. Yakomeje ati ndifuza gushimira Paul Kagame, twishimiye ko witabiriye ubutumire bwa General Muhoozi maze ukaza. Perezida Kagame na Muhoozi bafitanye amateka maremare, ni inshuti kuva hambere. Amateka agaragaza ko Museveni, umugore we na Muhoozi bafite kuri bariyeri Ikireka kuwa 11 Ukwakira muri 1980. Icyo gihe mu nyeshyamba Museveni yari umuyobozi wa komisiyo ya gisirikare anashinzwe ububanyi n'amahanga. Museveni, umugore we n'umuhungu wabo Muhoozi Kainerugaba bategetswe n'abasirikare kwicara hasi. Icyo gihe murumuna wa Museveni, Suryatona Karebo Akandwaham uzwi nka Salim Saleh hamwe n'abasirikare ba hafi ba Museveni bagabye ibitero byabakuye mu menyo ya rubamba. Mbere gatoya kudeta yahiritse ubutegetsi bwa Obote
mu 1971, maze Idi Amin wari umugaba w'ingabo agahita afata ubutegetsi. Museveni yari yarakoze mu biro bya perezida igihe gito gusa, ubwo yari mu buhungiro muri Tanzania, aho Obote na Museveni bari barahungiye, baje gusanga hari ibyo batavugaho rumwe. Muri icyo gihe bivugwa ko Museveni n'abantu bamushyigikiye batashakaga ko Obote yasubira ku butegetsi, mu gihe na Obote n'abari bamushyigikiye batashaka ko Museveni aba perezida, ku buryo hanurwanurwaga ko umwe ashobora kwica undi. Amakuru akomeza avuga ko gusa muri icyo gihe Obote yahoze ari perezida, niwe wari ufite ijambo, kuko mu gisirikare hari hakirimo abantu bamushyigikiye. Obote n'abamushyigikiye babonaga Museveni wari ufite abarwanyi baba Front National Salvation Front mu ngabo z'igihugu, Uganda National Liberation Army, nk'inzitizi zo gusubira ku butegetsi, bityo bashaka kumukuraho. Museveni yaje kwandika kuri paje y'115 y'igitabo cye Sowing Mustard Seed ko yashyigikiye ikurwaho rya Geoffrey Binaisa wayoboye Uganda kuva mu 1979 kugeza mu 1980, kugira ngo babashe guhangana na Obote nta wundi muntu wa gatatu uri hagati aho. Yakomeje ati, Binaisa yari amaze kugaragara nk'ikibazo kibangamiye ubwigenge bw'ibikorwa byabo. Nyuma y'ikurwaho rya Binaisa havutse ibice bibiri muri komisiyo ya gisirikare. Uruhande rwa Museveni ngo nirwo rwariho abantu bake, kuko ari we wari ukomeye, badashyigikiye Obote. Kuri paje y'123 Museveni avuga ko habayeho imigambi myinshi yari igamije kumuhitana. Museveni akomeza ati, mbese y'amatora UPC yageze aho ishaka kumfata, umugore wanjye n'umwana badufungurira kuri bariyeri Ikireka hafi ya Kampala, baradukubise batwicaza hasi, ntekereza ko bashaka kutwica. Icyo gihe nari umuyobozi wungirije wa komisiyo ya gisirikare bijyanye na visi perezida w'igihugu. Ibyo bikagaragaza kamere y'abantu bari bayoboye Uganda muri icyo gihe. Iyi ni Military Stories TV. Akomeza avuga ko iyo umuntu atemeranya n'undi, ni gute kumufungira kuri bariyeri bikemura ikibazo? Muri icyo gihe bamwe muri bagenzi bacu bakoresheje imbaraga baradutabara. Ati, Janet Museveni kandi nawe yanditse ku ifungwa ry'umugabo we mu 1980 kuri paje y'105 mu gitabo kigaruka ku mateka ye yise My Life's Journey. Janet yagize ati, umunsi umwe Yoweri nanjye twagiye mu modoka na Muhozi, twashaka gufata imodoka yacu yari mu igaraji Ikireka tukagaruka mu mujyi. Mu nzira tugenda twahuye na bariyeri yari iriho abasirikare benshi, bahagarika imodoka yacu. Bamenye ko umuntu wari mu modoka ari Museveni, badusohoye mu modoka badusaba
gutegereza. Hagati aho bahamagaye Basilio Okello wari muri Nairo Mansions Hotel. Abasirikare babajije icyo bakorera Museveni, bahabwa amategeko yo kudufunga kugeza aho hohererejwe abasirikare bo kuza kudufata. Iyi mukomeje gukurikirana cyangwa kubana nayo ni Military Stories TV. Basilio Okello n'abasirikare be bari bakiri ku meza kuri hoteli. Umuntu warimo abakira ngo aza kubumva bigamba ko bafashe Museveni. Uwo muntu ngo wari uzi Museveni ngo yahise atabaza Salim Saleh wari mu rugo rwa Museveni i Kololo muri Kampala. Janet Museveni avuga ko yahise akoranya abasirikare bagiye kubabohoza kuri bariyeri. Aho basirikare ngo bahageze bari mu modoka bafite imbunda zabo ziteguye kurasa, maze Yoweri Muhoozi na Janet bahita binjizwa mu modoka batuvana kuri bariyeri no mu byago byashoboraga kuduhitana. Salim Saleh aheruka kuvuga ko amenya inkuru y'ifungwa rya Museveni yari aryamye arimo kuruhuka nyuma yo gufata agacupa. Iyi ni Military Story TV. Ngo yabadukiye hejuru yambara ipeti ku rutugu rumwe ku rundi araryibagirwa. Igikubagahu cyari giciye. Ngo yabanje kubaza Kapiteni Fred Rubereza wari umukuriye icyo bakora, amusaba kubanza kuvugisha Paul Muwanga wo muri komisiyo ya gisirikare. Saleh ati naramubwiye nti warasaze, ni gute wahamagara umuntu wamufunze? Saleh ngo yumvaga bagenda bakagonga bariyeri nubwo bashoboraga kubica, cyane ko bahoraga babwira Museveni kongera abashinzwe umutekano we ntabyumve. Bagenzi be ngo barashidikanyaga, nuko Saleh ngo yongereye abasirikare bake barimo abarinda Museveni bajya Ikereka bati tuje gutwara uyu mugabo. Ngo basubijwe ko bahawe amabwiriza yo kutarekura Museveni, Saleh avuga ko agiye kurasa bacisha make, ariko bamusaba kwandika ko amutwaye agashyiraho amazina n'ipeti rye. Icyo gihe ngo bahise bamujyana mu rugo Kololo, ariko Saleh akomeza kumva ko byanze bikunze nawe ashobora gufatwa. Ni nako byagenze, kuko nyuma y'iminsi 3 yatawe muri yombi, amara ibyumweru 2 afunzwe. Museveni abimenye yasabye ko arekurwa, ko bitabaye ibyo ababikoze bose baza kwicwa. Nyuma y'iminsi 2 Saleh yararekuwe. Bakunzi ba Military Stories TV, tubashimiye gukurikirana ibiganiro byacu. Imana ikomeze ibahe umugisha, ibongerere ku byo mufite.